IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agladladingit iti pamilya Yumol, iti barangay San Macho, iti syudad ti Batak, kalpasan api musay iti maysa ka iti membro ti pamilyada, gapo iti nakamames a desgrasya iti barangay Lang-ayan, Curimaw, Ilocos Norte. Basar ti report iti nailya na pulisya, ket agpapaabagata na direksyon iti tricycle, anakaluganan dagiti biktima, iti abemtak ti ligay ti tricycle, apaglugluganan da, ket ditoy, anaawanan ti control iti driver, ket ditoy anadungpar na ti kasabat na abas, nga agapo iti Metro Manila. Iti panakanuman tayo, iti pamilya ket ditoy asaan da nga empagarup iti daytoy apasamak gaputa nakaragragsak na paylaeng iti rabii sakbay anapasamak ti insidente. Tas makita yo ti reaksyon mi tatangag dama na shock kam nga permita. Siyempre di ma-expectaro nga kasi mapasamak kanya na yung awam makasami tatay disgrasya nga kunang arod nga kastapi wag nakasasam lang medyo nakapasama ka na saglalo tatati anak na adata ospital ke di mi amo no kasanon to kasi maopera kano dia ubing di CT scan kada ano na padoble-doble minto kasi dia ulo natin na kastape nga maysa. Kabayatan na inkari ni Ma'am Ingrid akabsat ti biktima asaan dan to abaybayan ti pamilya ti Pimusay akabsat na. Agsubling. Ubing pa yun na iso na nagado arapaam nagayaan na kapat batarimaan naman di si kwarto nagay ubing nun tapa nagbabasa as in nga nagboom nga sige nagdi karinderiya na as in nagado nagay tayo linuto na pay sa type mga ano na pero lastly ma'am on the part anamot ti mensahem kadete yung bato na pamilya. Arlene, ading ko. Anda kam la dito. Yung mangkas nanto kanya. Yung maglalo na kita ubing. Anda kam la dito si Bay. Yung ading ko. Anda kayo nga bay-bay. Arlene. Amom no kasano kapasik mi kada kayo. No kasano ti kastake na dungo mi kada kita. Anna maglalo na kita. Kakasinsing ko. Nagtiga kapsat ko. Da kami amin. Bungdungun da kayo. Weng, di ka madanan ka natin ko. Ay, wala, magyan na mo. Tara ba yung tumuti na ating ko, Nantuman pa ka dahil ano naman na ating mo. Agyaman na kami nga kinasaya at mo. Agyaman kami. Iti agdama ket manariman paylaeng tinaon-unig pay nga investigasyon ti PNP iti daytoy a desgrasya. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.